Dwarbaguri constituency lo Dolamara long ke do North East India kang anong ka thangdun klong Lokhimon Ashram along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kahumri dam. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Dolamara le leprang team karbiang long asongja po KACCM tuliram rohang lapen MLAs EMs MACs atum ada bapor japijuri mate Dolamara rong supi kilut chengalong jambilia thon kang pupang chengponsi thongnok bia kumlin Open Art Gallery Maya Hongjai lapen KSS Dwarbaguri Conference Hall satame ingpupon tanglo. Lapusona Porhut Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin satame chetongdon. La Sophie ada porpai kep malom hempu Lokhimon Higher Secondary School adung helipad along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma nang kisunpen hempu modon ingtialong an hirjumi chuhangnam phidlo. La Sophie Ashram Lokhimon adawan bapuram tok biarong along arnam chardomda. Radamai pikapa doponahut Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kaning jepona tengke alang lichuneng matijong acheklo ni phaing ko rake thomarni bangso adimalok ke banghut kache chakte kanga tengsi paplenglo. Athe nili assembly election ke haidun pen Assam Chief Minister man deplote nili puthot ladak wang thuji pusi chechaklo. Hala so teng pensi pinier ni ke lamchak chepa plenglo. La pen non chiklo jon thoma phi nili wang thusi puthot sok pheyang longalong ki kimja dowana sai setame pangcheng pon phitpo. Anparta Dolamara kenang sot kachilenga towar pen sok pheya klamalong an towar nang pipon pupusi raratuma phan aning bathedika. Kojilika rajyo hisape কলে শুনিব শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱী সকল কাৰ্বি আংলঙৰ এই ডলামাৰা অঞ্চলতে লক্ষিমান সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আৰু ইয়াৰ পৰাই গুৰু লখনিন্তি হেণ্ডছেকে লক্ষিমান সংঘৰ কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিছিল কাৰ্বি সমাজত স্বচ্ছতা পিতৃ-মাতৃক ভক্তি গুৰুজনাক ভক্তি আদিৰে তেখেতে এক নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিছিল আজি মই ইয়ালৈ আহি বৰ্তমানৰ গুৰু মদন ইংতি হেণ্ডছেক ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি মোৰ প্ৰণাম জনালোঁ আৰু লক্ষিমান সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত একতা সভাত সকলোৰে লগত যোগদান কৰি নিজক ধন্য মানিলোঁ CM tuliram rong hang satame bangso sai kapachun pon vekcha phan KAC penta un an kachirap chetunang pidun popusi mailong kachetong dun arala tuma phan aning pathedika Pini bangso mailong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma CM tuliram rong hang Deputy Speaker Dr. Numal Mumin MLA Rup Singh Teron Dorsing rong hang Vidya Singh Ingleng lapen EMs MAC lapen Dhoromakuru Basistha Bojur Barua RSS Lokhimon Sangha Maipu Gandhiram Timung Anparta Lokhimon Dhoroma Phan ke kroy ke ongdung araratun chetong dununti Kicakangalam theke ini la dak ke bangalo kicakangalam the puji pupetala mailong ke pakmangla hai chalo mailong bakang towar lapen mondir lai selam potu akla kijui gelang adin semara nang poson silam chak sikikang sitame la bakso ki pachin jike ilitum karbiang long ade la council si klep la si la council long kacera pachitu ta kenang sot si ko andong theklong kone ko andong ini nangli kecini tengke bang suri kon bak Dolamara pen RG Sonrong Park Karbi Anglong Live